Jotono no lamsogo jeng tini notification kaisa nagi nelinai tini notification omo kaisa no sokojak tongo te private job rok notification rok ke tini ni update sokojak krini bagai jeng nai miya kanai inke omo tamani bagai sokai jeng pono kaha ke nagi nelinai inke nirok video no paithak jor nagi tonglai di soba soba apply kaimanai jeng pohai roni bagai bunai nok channel bai jefron krwngdi tonglai di omai ke support rogoi tonglai di nirok no notification jefro rogoi tongani bagai ang nirok no nirok bai krwngdi tongani bagai he notification tini kaisa sokai pano nirok no rogani bagai ma phai inke ang nirok bai jefron krwngdi tongtai nirok bai ang bai jefron krwngdi tonglai di omai ke support rogoi tonglai di tei channel o katal kong subscribe kai tonglai di support rogoi omai ke tongri share khalai di haike ani bukhara butei srangani no update jefro rogoi tongani bagai inke padi tapunai lene Indian Farmers Fertilizer Corporation Limited short form by IFFCO Sudden. Amongke Agriculture Farmer Department ni bekhakti ke training ni bagai telangjangnai online apply ma khlainai ke jeni rokomo training no khlai pai hangke jekono project jekono tabok India go state jekono state rogono job rok telangjak pro rok apply rok khaike belai ke subida angnai inke omono khaigani bagai qualification busuk nangnai chengpo haina nailisnai qualification 4-year B.Sc agriculture full time regular degree khlaijak ngani nangnai 2 number onka general OBC candidate should have secured a maximum aggregate of 60% mark and SC/ST candidate should have secured a maximum of 50% mark in B.Sc agriculture degree. General OBC candidate rokungke 60% mark ngani nangnai SC/ST candidate rokungke 50% mark hangke eligible nangnai. Whose candidate who have CGPA secured in B.Sc agriculture degree should have convert to percentage while filling the candidate application form. Jeni CGPA ngai tongnai ro convert khlaiye percentage ke apply ma khainai je application form o mongke form fill up khlai pro convert khaigai nirokni percentage CGPA ngmani no percentage hisabai ma khairanai ma baksanai apply khai pro apply khaigani bagai sajangmani roke 3 number onka the candidate who have passed B.Sc agriculture degree in the year 2022 and thereafter can only apply je B.Sc pass khlaijak sakang rogo ngai rok 2022 ni sakang pass khlaijak ngani nangnai haike khlaimanai omno apply khaimanai. The above qualification should be from the UGC recognized university institute. Nearing qualification no UGC recognized board ngani nangnai university. Upper age limit 30 years jora khlaimanai. Past March 2025 ni siming count cut off khlaijangnai. Relaxation SC/ST candidate doni bagai 5 years relaxation rojangnai tei OBC by 3 years for OBC not belonging to ceremonial year bonke 3 years jora. Location for field office located all over India. However, knowledge of regional language for the concerned state is a must. Field office ni samung rokbo saimana nangnai joto je field o tongmani omhai rokni knowledge rok tongani nangnai je kefane local ni haike interview rok bohai rokni bagai ne sengjagai manai ani bagai je field office rokni samung omhai ni je agriculture rokni samung rokno saimaga nangnai inke je select ngai thangnai rok je amo training ni no khai hangke je kono jaga go nirok belai ke sujok manai project rokni bagai te job rokni bagai telangjak pro hangke nirokni bagai belai ke subida ngnai bohaini bagai oro sajangmani. Knowledge of language hangke local ni je language rok saimana nangnai naidi
Candidate must be well versed with reading, writing, and speaking knowledge of the regional language of state for which application is made. Knowing one or more than one language will have an added advantage. Kok samagani je regional language local lo tongwi tongmani language rok saimaga nangnai suimagani samagani omohaironi knowledge rok tongani nangnai. Kitabong nirok Hindi ni language tong hangke belai ke chanai bohaini kok. Training period engka 1 bosorni bagai. Compensation engke as per rule of the organization. Presently the stipend is 33,300 per month. Stipend rojangnai 33,300 ke maso rojangnai. Selection process bahai ke khlaijak ingke naidi. Interview ni bising tui telangjak nai. Interview ni bising tui telangjak mani pore je kono state o je o state rojak tongmani jaga kono ongwi manai eke ma khlainai. Je state o ongka center ro Ahmedabad, Bengaluru, Delhi, Kolkata, Chennai, Lucknow, Nagpur, Guwahati, Patna, Raipur, Surat, Varanasi, Chandigarh, Dehradun, Pune, Hyderabad, Vijayawada, Cochin, Jodhpur, Jammu, Shimla, Bhopal, Jabalpur, omohairogo ongwi manai. Je shortlist ongmani pore o location o jo tilangjangnai project rok khlaijani bagai. Engke last date ok omongke sudu personal interview ni bisingtui ni tilangjangnai tei medical examine khlaijaknai eke selection khlaijaknai. Apply khaigani bagai online tei apply ma khainai. Last date engka 15 March 2025 jora apply ma khainai. Apply khaigani bagai video description o nirok check khaigi naidi notification no bo nugui manai tei apply khaigani link bo nugui manai. Apply khaigani link active ongya ko hapono bo besi din dogya no apply rok khlai manai hapono nirok regular check khaigi tonglaidi je somoyo apply khai manai upload singde nirok apply bo khaigi manai. Tini notification tini ang notification romani go tini 1 tarik tini notification o active ongya ko engke sari rogo omahai rogo ongwi manai. Engke nirok daily ni check khaigi naidi nirok jini khayani interest tonglai rok engke omaiti khai ha engke nirokni bagai belai ke subida ngnai project rok je samung rogo mangi manai government rok ni go ani bagai nirok training khai ha engke belai ke chanai. Engke je masa video no share khalidi tini na apra sangsinai engke te paithago ang nirok kaisa sagani musugo notification kaisa nirok no information roi rogani imusungmani SPIPO ni admit card nirok download khaigi nalaidi notification sokpaijak video description o check khaidi admit card download khlaigi namanai. Kya sangnangsinai jotono hambai.